Lep dober večer, spoštovani, spoštovane. Dobrodošli na tretjem poletnem Gala koncertu, na tem krasnem grajskem dvorišču, na praznik naše Marije, pa tudi na rojstni dan Ignaca Marije Atemsa, prvega iz rodbine Atems, ki je prišel v Brežice 1694, rodil se je pa na današnji dan leta 1675. Tako da smo veseli, da tudi tretje leto zapored glasbena akademija oziroma akademija Georgea Pehlivaniana končuje svojo turnejo prav pri nas, tukaj v tem gradu, kjer so naši predniki vedno častili glasbo, nam pustili ta odličen grad z dvorano, z dvoriščem, zato da lahko tudi mi uživamo v glasbi in seveda tudi preživimo večere skupaj. Zdaj ne bom dolgo govorila, zato ker tisti, ki ste vi že večkrat veste, da začneva nekako skupaj z maestrom Georgeom Pehlivanianom. Danes imamo vreme prezentiran diploma z akademija, Pehlivanian Opera Professional Akademija diploma zdaj. How's my Slovenian? Is okay? Razumem? Da, dobro. I'm very happy to be with you in Brežice. I love this city. I love Alenka. I love all of you. I'm so happy to come back. Really, I mean it. I always finish the Slovenian national tour in Brežice. It's a tradition. We will always come here to finish our tour with the young singers and the orchestra and all the conductors. So let me explain to you a little bit, if you don't know what we do. We have created in Bled, for now, the Professional Opera Academy that I lead, and I'm the founder, and I invite singers from all over the world. Preden pa res se predamo glasbi, samo še eno kratko obvestilo. Med odmorom bomo tudi nazdravili z odličnimi vini, vina Graben, ki so danes naši vinarji, tako da to bo med odmorom. In gospod maestro je rekel, da koliko časa čmo, tako da lahko smo do jutra, pa potem drugi del. Ampak ne bomo nekako se podružili med odmorom in potem naprej uživali. Thank you.
Traviata.